Vi gledate emisiju Pravoslavno viđenje. Ja sam Katarina Ninkov i danas ću vam ispričati najzanimljivije vesti iz hrišćanskog sveta. Savet crkava Južnoafričke republike pozitivno je prihvatio odluku Ruske crkve o osnivanju patrijaršijskog egzarhata u Africi. Ovo je saopštio njen generalni sekretar episkop Malusimo Pulwana. Savet crkava Južnoafričke republike predstavlja međuverski forum u Južnoafričkoj republici koji čine Aleksandrijska pravoslavna crkva, Koptska crkva i brojne protestantske konfesije. Poglavar Saveta crkava je također izrazio spremnost da pomogne egzarhatu Ruske pravoslavne crkve. Šta više, predložio je gde bi tačno moglo da se nalazi njeno sedište. On smatra da za to najviše odgovara južnoafrička provincija Gauteng, gde se nalaze gradovi Johannesburg i Pretorija. Sa druge strane, Ruska crkva planira da budućim sveštenicima u Africi pruži mogućnost da studiraju u duhovnim obrazovnim ustanovama Ruske crkve. Patrijarh Kiril je već blagoslovio formiranje odgovarajućih upisnih kvota. Hiljade nemačkih vernika odriču se vere zbog crkvenog poreza. Hrišćani i Jevreji u Nemačkoj moraju da plate obavezni dodatni porez u iznosu od 8 do 9% njihove zarade. Ova uplata se zove porez na bogoslužbenu delatnost ili crkvena taksa, a sredstva odlaze verskim ustanovama u kojima su ljudi bili registrovani još u mladosti. Ukupno oko 70% crkvenog prihoda dolazi upravo od poreza. Smatra se da su katoličke i protestantske crkve u Nemačkoj 2020. godine primile 12 miliona evra od poreza, ali da je ogroman broj ljudi koji su se odrekli vere. Prema statistici, preko pola miliona Nemaca napustilo je crkvu 2019. godine, a trećina vernika također razmišlja da napusti crkvu zbog taksi. Slični procesi se odvijaju u Austriji, Danskoj i Italiji. Na internetu čak postoje i uputstva kako napustiti crkvu. Za određenu cenu ljudima se nudi pomoć u prikupljanju dokumenata i pravna zaštita u okviru novog statusa ateiste. Važno je napomenuti da nisu sve verske grupe u obavezi da plaćaju crkveni porez u Nemačkoj. Pravoslavni hrišćani, budisti i muslimani su oslobođeni plaćanja poreza. Poglavar takozvane Ukrajinske pravoslavne crkve Kijevske patrijaršije Filaret Denisenko podneo je zahtev Okružnom upravnom sudu Kijeva za obnovu registracije svoje organizacije. Tako će se većina raskolničkih sveštenika i episkopa iz Kijevske patrijaršije pravno odvojiti od raskolnika iz PCU-a. Podsjetimo, Filaret Denisenko je bio jedan od pokretača raskola u Ukrajini. Upravo on je inicirao stvaranje PCU-a računajući na status patrijarha. Upravo on je kritikovao tomos o autokefalnosti koju je izdao Carigrad, nazvavši ga obmanom, pošto, citiram, ne želi da prelazi iz jedne zavisnosti u drugu. Sada, kada je postalo jasno da je PCU postala mitropolija Carigradske patrijaršije, Filaret odlučuje da vrati vreme i povrati svoj crkveni autoritet u okviru nekadašnje raskolničke strukture koju je stvorio 1992. godine, odlazeći iz Ruske crkve u raskol. Renomirani arhitektonski časopis Gallery objavio je listu 9 najiščekivanijih arhitektonskih projekata koji će biti završeni ove godine. Među njima je i pravoslavni hram Svetog Nikole u Njujorku. On se gradi na mestu crkve iz 19. veka koja je uništena usled terorističkog napada 11. septembra. Novi hram će projektovati čuveni španski arhitekta Santiago Calatrava. Hram je počeo da se gradi još 2015. godine. Projekat je karakterističan zbog odluke arhitekte da zdanje ukrasi grčkim belim pantelijanskim mermerom, kao i da napravi poluprozirne ureze koji svetle noću. Stručnjaci ističu da je celokupni dizajn hrama inspirisan vizantijskim crkvama, posebno Svetom Sofijom u Istanbulu. Santiago Calatrava je čak kopirao broj rebara u kupoli Svete Sofije na rebra u novom sabornom hramu Svetog Nikole. Ukupno će ih biti 40. U aprilu ove godine hram će primiti prve posetioce.
Carigradski patrijarh Vartolomej u svojoj retorici često povlači analogiju između raskola u Ukrajini i situacije sa Ruskom zagraničnom crkvom u 20. veku. Rektor Kijevske duhovne akademije, episkop Belogorodski Silvestar, napisao je članak u kome je objasnio zašto iskustvo ponovnog ujedinjenja Ruske crkve i Ruske pravoslavne zagranične crkve nije primenjivo u Ukrajini. Prva razlika ogleda se u tome što je raskol u Ukrajini nastao nakon samoproglašene autokefalnosti, dok je Ruska pravoslavna zagranična crkva uvek branila svoju pripadnost Ruskoj crkvi. Druga razlika je u tome što su Ruska pravoslavna crkva i Ruska pravoslavna zagranična crkva uvek priznavale zakonitost hirotonije jedne, odnosno druge. Treća razlika ogleda se u tome što su sve pomesne crkve do 2018. bile jedinstvene u stavu da ne priznaju ukrajinske raskolnike, dok su priznavale sveštenike Ruske pravoslavne zagranične crkve. Hvala što ste bili sa nama. Čuvajte sebe i svoje bližnje.